Voina chuan pasta red sauce pasta kan siamang cheese kan pola fan dor mai pasta hi hetiang hi packet a 450 gram hi a oma buy one get one free anita vishala za somnga kan leina pakhat somsari panga zela le ang kan ni bel liana 2 liter ni kan chunglu tanga thukan onanga asang bera kan sotir bor donya chi fiante khat kan polanga emo kan du ang tok zat vel kha poilawa altura kan rin ang zat vel kha chuanin hita hian olive oil kaneya choi fian khat tablespoon khat omang bor vel kha kazuleya hemi hi chu intel nei rim na lau kha mang mei ula chuanin butter te point bol thei kan china kan chuang so borang mei sanga tihan alo so borbora tuna chuan kan pasta kha avain kan zuk thlak don ni chatakin kanzu cho polanga tuya khan an lut vek don ani hi an ron puam dona chuwang chuan nya tui hi kan polnem deuh hlek angai kan chinanga kan lau so tir bor don nya khat tokin kan va chok zeu zawanga chan chu amunga khwan in alo tla alo bet ve theya chumi chung chuan purun var pumli le purun sen hi kan lau khe anga pumlian khat kamang dona hetilai hian kan pol tur dang kada a cheese ania chuan hei pasta seasoning hei pizza seasoning ania pizza seasoning hi tablespoon khat choi fian khat kan polanga cheese hi bol te ni omang borvel ka pola katori te angkha ka manga thingpuin no chuan no khatle chan ve borvel ania kha chu kan du za kha pol taila tui zwala ni me pol nemle hei red sauce pasta masala ania hei kan masala rim na shat tak angkha atel chuang lo ni hei hi tablespoon li choi fian li kan polang kaleina dorming le manzat point jak sa a hemi hi in lo nei lo chuanin maggi masala po in mang the ni hetiang maggi tomato ketchup tho hi kapola choi fian ni 2 tablespoon kha chu tui 2 tablespoon choi fian ni omang borvel tho khan ka chwa he han en ula atak to lo adal alwang thla thei tur ania hi tui anga pol tur ang deu ani nakina kan masala so dirnan kan mangdona he alo so le bor to a tuna chuanin kan chokle anga he amin le min lo kha kan en chinanga min over tur ni don lama min tok cha tur kha ani dona minute so min chuang chuan atok chang minute nga vel chawlania chuwang chuanin ala tok lawa kan chin le ang chin full lawin purun sen kha kalau phel zo to a purun var hi tihan kanor som le don ani kalau nor som zo le to a chuan minute som alo ni to a kan va check le chinang hei hi akhat to khan kan va check zeu mo among kha kan va hol zeu don nia hei hi minute som ani nuwa chuan alo min tok cha to ani mei kha asanga char ni kan chuan kha kan ofanga kan va thli chhuak anga tui kha kan pai chuang don lo ni indu chuan su pa tin siam theya tin nakina po akhal lutuk ti azam nan khan tlem te in polbel theini bel kha kan chuang le a olive oil tablespoon ni kan thlaka purun sen kha aron sen no uk deuh hlek thlengin kan kang mui le phot anga chuanin chumi zo chuan purun var kan thlak le don nia khu alo sen no sang to a rim po kha atui to a purun var kan thlak lenga purun var hi kan han ur le deuh char anga a hel rim re thlengin kan kang mui le phot donya tuna chuan alo rim tui chem to hel rim te alo re to a pasta masala hi 4 tablespoon to afian li omang borvel kha eyeballing measurement angkhan katea tihan karin thu angkhan hei hi chutia anga masala ti awanga rim na food angkha ani lawani tomato ketchup kan ti tui deuh hlek kha kan polle anga tomato ketchup aya hianin tomato kha in her somanga inkang min masa thei bok ani tin tomato kha in thlak top thei boka chuanin nachina pasta seasoning kha kan nei lo chuanin maggi masala kha packet li kha in pol theya tin ai sen te po asen nanin pol bel thei bok ani khinga chunga karon ti lan angkhi packet li cheu aman thei vek
ka red sauce siam hi du aina la thika chuwang chuanin ka chhumna tui kha bol te chan ve ka la a ka chung lu ta ti hian ka chaw polanga thatakin meina ma khan ka uranga ka sautir ber ber le don ani atui khu aron sowanga aron kang le deuh hlekanga chuan a sauce khu aron thik aron khal deuh hlek don ani pizza oregano seasoning hi tablespoon khat kan polanga ka fian man hi khakhania chuan cheese hi hetiang katori bol te ni ang hi kan pol don ani ai tampo pol ula atui zok ma anga hei hi thingpu in nawa kan te chuan thingpu in no khatle chan ve borvel ani chuan mei nyam kha kan lamang charchara tlemin a cheese hi kan ti tui deuh hlek anga aron melt tran deuh hlek a khanin kan pasta chum min sa kan lo da kha kan pal to donya uluk takin anwaya sauce kha thattaka kan pasta ne na in coat ne tur khanin kan chokle deuh char char don ani minute khat borvel kan chopolang hanen teu cheese hi fan thattop tuidon lutukani he aya tam intel phei chuanin athikanga a rich bokanga tuile zwal ngotang thataka minute khatvel kan chopal nuwa khan kan chinanga minute ni borvel kan urle don ni me nya ma khan a pasta kha alo satle vek theinan dule kha tokin va chok zeu zeu ula minute ni nuwa chuan kan ofang kan lo honganga kan swak chwakanga kan eichinanga a omdan kha kan soi fya thei dan ang berin ron soi le kan tumang kan lo eichin toang kan pasta siam hi amin dan hi atok cha tin bol lo ina a chopol dan po hi a in balance tok vel veka arim tuin kan cheese pol po kha a light tui tok cha ani ai nem thein a tui khop mei mizo kan nen po in mil Thanks for watching. Please like and subscribe for different. bye